ल आज हामी क्लास 9 को मैथमेटिक्स को हैन चैप्टर फैक्टराइज बाट हामी चर्चा गरौँ। क्वेशन छ x स्क्वायर प्लस 4 हैन। अब यसलाई हामीले फैक्टराइज गर्नुपर्छ हैन। त फैक्टराइज को लागि सबभन्दा पहिला x स्क्वायर प्लस 4 छ। अब यसलाई हामीले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्ममा लग्नु छ हैन। यसलाई मान्ने a यसलाई मान्ने b हैन। अब यसलाई a स्क्वायर यसलाई b स्क्वायर को फर्ममा लग्नु छ। यसको लागि सबभन्दा पहिला यहाँ मानो x4 छ हैन। अब यहाँ x स्क्वायर को होल स्क्वायर त a स्क्वायर भयो कि भएन? भयो, किनभने 2 2 जा 4 प्लस यो 4 छ भने 2 को होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आयो हैन। अब यो x स्क्वायर यसलाई a मान्ने यसलाई के मान्ने b मान्ने, त यो भयो a स्क्वायर प्लस यो भयो b स्क्वायर। त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के छ भने यहाँ रफमा गर्दाखेरि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab छ हैन। हेर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब सेम पैटर्नमा यहाँ हामीले पुट गर्नुपर्छ a प्लस b को होल स्क्वायर। त यहाँ a कति छ x स्क्वायर, त a प्लस b कति छ 2, त a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2 को 2 छदैछ इन्टु a कति छ x स्क्वायर b कति छ 2। त्यसपछि हामीले नेक्स्ट स्टेपमा x स्क्वायर प्लस 2 यो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने हैन, माइनस यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त 4x स्क्वायर हुन्छ। अब फेरि हामीले यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लग्नु छ। त यो सेम जस्ताको त्यस्तै लेख्नुपर्छ, किनभने यहाँ स्क्वायर अलरेडी छ। अब यहाँ त स्क्वायर छैन किनभने यहाँ 4 छ। त यो 4 लाई हामीले स्क्वायर को फर्ममा लग्नु छ। यसको लागि 2x को होल स्क्वायर गर्दा भइहाल्छ हैन। 2x को होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर हुन्छ हैन। अब हामीले यसलाई मान्ने a यसलाई मान्ने b, त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को के हुन्छ भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इन्टु a माइनस b हैन। अब यो जुन छ यहीबाट हामी यता चर्चा गरौँ। त यो a भयो, त a प्लस b a माइनस b, ठीक छ। अब यसलाई हामीले यसलाई बीचमा राख्नुपर्छ, यो नम्बरलाई यो साइड, त x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यो साइड x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, दिस इज आन्सर।